Madidi Asante for atem. Amasanya kan wo mama ba platform so say no mu didi Asante for atem. Manage ho no mo ntonko so ndi Asante for atem. Mama ba no oyeni Ofri do ma. Ada usu. Oh. Esu ni de enye sisi a no start. Ye didi nyina osu sa bi oye bunu ni didi Asante for atem na wa wo ye Asante ni woni ne ye adwuma. Na send your sister na esi di matem no wo. For video chese wakasa asem na onyina so ne mfa mba hye. Mint na wo sa Atadwe mbra me platform ni be ye adwuma. Ya be kasa eti Asante. And no ma say be fa eye clean up na ye ko manhia. Me ni Atadwe ne kura player na ye kura manhia hemfio. Mepa Ghana fo ina achew. Papa Asante council so achew. Yes no menka ye mesere mpanyimfo. Te makasa tie bia akora wiemfo ba minim nyansa. Mpanyimfo mfa mbɔ ne nkyɛ. To 30th November, Skebia all send there a bro $50, £50, 50 euros no. Lemfi say obema cashback of 1.5%. On pay na open day. Lemfi say and so Skebia all send it to December bia so no. Or ma 100% full refund. A Lemfi no. I say just try to use Lemfi if I send this car. Ekoma wadofo a omo Ghana nyina no na stand a chance say scanner wo dey koni nyina no say draw ne ba na owin a you get all your money back ompe we na ope the Lemfi pe e na ebetimi ayesa kai say obe download the Lemfi e o Google Play Store and I say iOS ne kai say Poleeno me na me catch you use promo code Poleeno Poleeno say your first time so Lemfi ebesa acho bibi for using Poleeno promo code. Lemfi is all about gifts. Into say we gift to our daughter. Na Lemfi so a gift too. All right, make sure we are MOB official in the month of December because of Christmas now. So yeah, we wish you a Merry Christmas because December is Christmas anymore. And I said, everybody and come and these two guys are to actually na asema to no. Now I say me ba na me no betra se kasa no omu chichire mu yi because me hu ni say omu ntimi nya sa entimi so ensisa o ba bia da bia rada entina na me ne Atadwe the Boniface alongside Maxi Boss Tepani Abrantie me no mo share hana ma ye ba be din ko bresi amwa bro nya be na so be hye papa wow enti so what Canada UK USA Germany Portugal Italy France Spain Ireland send this camp February for Ghana try so be Lemfi now they are sending you sika Lemfi say sika was sending afini mu nyina no or be the hard wa the amount why na be we the amount na ko download the Lemfi no e wo Play Store na Apple Store see ya never send this sika promo code no use Poleeno na fa your promo code Lemfi be hwe so na wa da show say euro say pound say dollar Lemfi amount cashback enti send this here na Lemfi hwe so no on that show na ma and both films on YouTube watch videos ago ni bi or subscribe and wa share bi akoso kama pa e the amount and you try no Kent's cap you see obi mama me anytime you memra na me twa also say Black Friday try say anytime we back na be enjoy bi me name the fresh boy Papa J mon ko ne ne yema emrante akwa ba say o per content ba on TikTok bia sa boys won ti bi nyom free obo boy djuma papa chale boko there ya me adom papa fantastic Maxi Papa J boko there Nyankopon adom na so e boko pa Maxi kra me say na no ntrasi ni nkomo kra da o Papa on some the interviews there jaye de enye lie na dey there was only interview da na oh me ye ba on say interviews there one say me sheda nye interview me sheda nye ye frɛ interview ana ona on frɛ me aha me frɛ da o ka che obi asa me frɛ da oh papa se me nim say asem ye de ha wo ba no be di kan do wo de ama ya nsa na o be ka kire camera ne say me frɛ da Papa je wo ye me interview go one posti me ana me say ya interview da wonim wo ye interview a list me kohwe video no YouTube na me nko ame de aninim da be no o pa make sure sa video kro na kohwe sisi a ache lewe ni family gathering no bra kojo ye family gathering na ye call ni krom wo no ye fro say me no ko hia o ne abo wifi me no bo ya nwie ba obi ade ni wa wie ye utie me nipa na me no mu gina ho wo ye miansa na wo ye pilato bo mu nyina ade bae smoking kra no ho fom kra ne de bae and password na yes na se bra kwadwo kohwe mo be gya no sa ade na obeka se mama me so me ne pilato ne chata taxi ko na fache because na wa interview pilato e jame me twa wansa me twa pilato o twa me kwanza no o twa pilato o de no short
Nanka me pese Plato say me pursue anon ko a. Chese me de me chance am de mabra kwadwo No, there be o me no password na bia ho no. Password so de ka me no nte bone. Ma me fa me say. Asema wo dwane, there be me so na me say. Oni say ahye me musa 1 year na fe na makasa ase. Blame editor. Na ye nyina ya kwalewin program. Blame me interview obi ya be say me ya na say tam akwaku flag ba ya no perform no. Now say once na me gina ne nche be de ne ho so twa ya ma ma ta video ni. No baba de no funny. Oh Emma. Ahin kro. Lewin kro mo me boa. Tam akwaku flag e ba perform no tam na o mo de lewin ma me na me nyina akwaku flag achi. Aye de na mo posti kwaku flag performance no ba bia me film nko ase enipa na shada na enyim na me try. Papa je wo zoom video no. E be phone so atim e bia editor password na ama mo nyesa posti mi ntwame enne de isusu mi obeko na da bele mo ni enu ho na da mo so na mi si. O de we nyesa on de no kwani na me ni mani anko. O fresh boy papa je. Kafra. Unsam hye tirim ba. Enne ma me fa me ya um di ka o. Unsam hye me tirim. Me frɛ wo sɛ ye nhia ne interview wa ma ba wo koye ne baabi. Me koye interview me wa hu interview baabi da. Ma me nyɛ. Me frɛ wo sɛ ye me pese ye ntwa. What you say? Sometimes na le na ne ye content ba. Wa me frɛ wo ye obi be di na wo be ya no asa kofa asem wo fra ba. Koye ne uye bi. Me koye da no anga se me nhia wo UGC wo no ama. Enipo interview me at the God sam. Only obi na. Uye bi. Wo do ko kofa asem bia wo. Yanko. Da go say minua. Yanko. Da go say minua anti. Any problem cry. By any hwe say there more time. Yes ye nyina obi e ka de hye ne tiri. Sensem hye ye many problem e wo ho ne say. Me hu say Atadwe nkofo di na temper on TikTok of late be 5-6 days ni. Minim the AC but na me pese me hu de property ti a nkofo edi na tem. Enti na me hu bibia nso a amodi gina so a amodi na tem say yes Atadwe akasetia sebe wakasetia tribe bi. And Atadwe so the ban sa tribe seminar na me pese me hu de ekoso pa because of sa incident bi ni sa na me pese bi besa be for ni bi na me fra Atadwe and me busa say ma wo sa amanfo gira wo so say wakoka asem bi ni ade na asem se sen no nkasa wa hanti no me pese me ankasa me go straight to asem no na akoye say me begina no asem aka nti Atadwe na nkasa wa ha me pese me hu de nti a amanfo gira na so on TikTok me say bi ma shada ye video e de ne ato background a omudi na tem say ma woni maxi enya djuma biom ma so amanfo ka so ni maxi enya djuma biom maxi enya enya djuma biom because Atadwe say nti na mumie no wa ha ye ba bedi nkomo ne ahwe ha wa ansem no ankasa esi etie ti de ka me say mama kwa ba biom eja papa fantastic ye de ka ma me bra wa Atadwe de na esi nti ama nkofo edi watem this time omo che say ema nkofo nipa ni bi nkwan ene entwa video na say enye content kra bi asem no de mpa na asem no esitie wa ba ha de chemuna mi hu ndase bebre ma menchi a ma me tuntum na menchi a me ankasa boss Dr. Laiki yase panyini dware wia na nsu asa sentime pagya mu na mabu mu ase ama opem so kurura sanse na dawroma ni ye nyina ye aduana yedi ngowa ne mbra ba ko frem se opese yedi nkomofa bono entertainment industry kan ye be faso e be pagya ti de no de mam dade na me wo set so nti me nya ho ti me ma ne se da sei ni me nya ho a metima hia no platform no so na TikTok live nti time no so yes ata nkra na me ni maxi maxi movie wa ye twa TikTok videos and o send the link na ma me na me ni maxi kasa ye na me ko join in live no na ye di nkomo ti me masema me kan ya ne se wo bono na wo ye actor ana actress comedian ana musician na so be tena kuro ho so be star no e be den agi se wutu bata afiri bono abada se kumase ana nknan ti me kan wie na ye di nkomo a ye be fa so a ye di be pagya ade no na me kura me ka se mpa ya me bo ane se nya me be ya adom na nka mpanyimfo atima boa nkura na omo wo bono no sanse talent wo ho but boafo ne hwan na ye di sa nkomo no
Ti yedi nkomo ni nyina wie ye na me be free platform ne so no. Me de da ase chiachi omo a omo be join ne platform no. E na ye sister ba ko be join ne life ne friend mama ba. Mama ba ne be join ne life no. Okay. Ti oba ye asema na ye ka kura no. Se ne a omo ka se madidi Asante fo atem na masanya kan wo mama ba platform so se di no mu didi Asante fo atem me manage ho no mo ntonko so ndi Asante fo atem. Mama ba no ni Mama ba no free doma. Free doma na so oyabuno ni. Okay. Free doma. Ada usu. Oh. Ya wate. Ti. Mimi se untimi nyesa. Mimi se Atadwe. Entimi enyesa se Atadwe be kasetia se o kasetia obi. Asantini ana se o kasetia obi no. Atadwe entimi nyesa ade no. Utimi nyesa at times more TikTok ne sa ne ma no mu create confusions e won ko fontem too much. Sa nkomo no mudi ye no wo video sa Atadwe kasetia obi no. Me pese mu drop esa video na yenhwe. Because me ma TikTok no asearch sas Atadwe akasetia obi ma boasem se bi Atadwe insulting Asantes ana Atadwe insulting gas Atadwe insulting ebia ewes ma boa me nya video bi e o enti se obi ni obi Maxi Atadwe isunti no ode mesen aba no ya Maxi asem no also ode ne say what they say nany 3 days and you remember 11 to 12 more no but one foreign number be frame me call WhatsApp no wadi kan jam audio so no my confused kakra na aye warning ni ade so I was like what is going on until later na my friend number no fire my friend of na kuma also so na someone na me nim the asi okay na someone kan nyina na say na wo Maxi obi be sa na wo na so what dey boss dey na my o say obi a ono didi Asante man atem ana wo ya Asante ni na wo ne ye adwuma adinti na wo say obi oye bunu ni didi Asante fo atem na wo ya Asante ni wo ne ye adwuma efi na ko sa wo ne na nja adwuma ya ye be on follow ye show videos bio so na mesere kakra what you say because na my frustrated and papa J wonnim say nkra na ya ba no especially baby ye nyina ye free na ye adwuma we no untimi mfa tribalism ensi wani so Debi papa what you say yeah ma tia say me ya na unse mintumi nka ne bebre enti no me kra nkomo me ni ata esu ni de enye sisi a no start unse na Atadwe ba fie she that na ase no aduane se ye because mu ni say 2 days ni wa slow pa yeah ye didi nyina osu sa ntimi ana makrokro na ye di free fie ni ayede so mesre me pa cho utie me Bossway, Lemfi end of year Ghana Party and Community Awards na bus on the 7th of December. Bra, Poleeno mijina me kuku damfo bebre na eba. The woman ne say Lemfi se bedi de kwabenom kwa ne nyina bibia free. See, we ye party aye nyina no ye besia na ye have fun because afe no akwa pro abetwe. Ye have a Christmas no with a big time start with Lemfi. Poleeno, I'm coming. A lot of big names are coming. Meet you there. 7 December, Frank Naro see you know, young Coachella or Shebo Kumasi. Christmas, we know, yes, starting fresh with Frank Naro hangover party. No, watch the Frank Naro Jinam, Strongman Jinam, Ya Jackson, Ejinam, Poleeno Mijinam, maybe my bass, what I say. You see, they have fun on the 7th December. I will Kumasi Shebo. I'm coming. Say, ye be sainti, say ya can na yen kan on kai ba unse empanifo se achaw pa ya ade bia obepa chaw achaw ndi obepa ne mo nipa ne hu se ensisa na me che se misinformation na ababa me pese ebekwa akwa bibi ti se enchemu bebre because right now na ya waba it's all chem no nipa ne say Atadwe akasetia yeah asembe obusa nipa sempa chaw asembe no okay dey ni wo so dey say video from here na mi hu na ka me fanje na ebi aye mpa ho chaw na me ko TikTok live e ma me sister Bresia mo abegina live ni so bi atem didi nko because right now me be me TikTok say na me call me videos Bresia money di watem na say comment no oba live ni so bi so she was trying to defend say omunya abotem post Atadwe aka ye mfa nche no so one guy shouting so who funny Jimmy nko sorry to say o de ne ma me nyina ma so enwe ma me end live no and me nyinya personal course what I say say me ni Atadwe nja adwuma ne they are not going to watch my videos again. Until na papa make us say, Mr. Ye nkra.
eye enigye ne ya fa to ye ho so se ye be ma nkrofo asere sempo ba bia asem na duru no wa wate na wunyanya nkyeremu na wo penkyeremu enipa no no ani de wo se ne se wo se ba wonya proof bia nipa no de ka nti ye be sere mpanyifo se wa asem na be duru wanim no nya botere ne mpo bia na ntesa papa etina me pese be ye nkyeremu bebre ntimi nkasa da ontimi ni gira ni obia tem no ontimi nyasa how much more a whole papa na sabi Atadwe ye ne ye ba ye se ye wo mpanyifo na bi ye bu no senye sabi obi na nipa no bibi na besi obi bie na no akasa me ye bu no ni a onka ne no kra no ye ba ko I don't know why me defend me nua Atadwe me defend de o say no ba me de am de tu mpanyifo anim ni se yes se wo mu ye nkra esa no ye beto dada ene ya beto yes se mo lady bi na me hu sa se no ye video bi no de mo video atu akire barrister ma me nso me nka we nche barrister me nso me ono so ni nipa na wo me so mo na TikTok nyina yes se mo me se mo a mo ba ye videos ase no mo me mfa tribalism no nto nche yes ye adwuma na ye Ghana de na ye nyina what ase ye nipa ba ko because the best nipa no so na wo ye video ni say so wo se no ogina live ni so bi onfa Atadwe asem kro na o kan ye no embra out so wontimi nso dia ye best no your friend say Sabato right Sabato there ono the first person wo ye video dama issue ni buy and after say bibia wi a me free life on so no Bagzi boss friend me say no bi afre na kan kire no within moment na hu say mama tuntum so afre ma free wa ankasa wo mama me so afre me say o ho na ba ko o kato ye friend na dango okay aba no ho say wa hu video bi wo Facebook obi si madidi Asante fo atem sign support abonofo mu di Asante fo atem say omonton ko so ndi Asante fo atem ne me se me yawo me njina ba bi nka sa akorada kama bere nyame no tie ba Asante se ne de maxi frame o kan no ase abehia ba minim ba bi a ade ni fra e ba ti wa na me ko TikTok nti me ko TikTok na me ko hu ase bibia na me boy according to caption bi a obi frame me ono se ka so hu no video no so tag Atadwe kumaud bibi visa na me boshe nti me boshe no Sabato video na ba ono ni video na ba ye no no most nipa be ye 4 na afọ no no mu send ni video no their reactions baba enti me call ne life na se video no post to far me hono me call video na se na me call tro se please bra please bra I say bra no mu ye ni BRA na me kire ni mu se mama bana o se me call ne platform so no one enye mama ba platform so ne me wo ena two o ka se madidi Asante fo atem asanya fo ade omomo ye no so no enye san komo ne yekodi no ho yekodi nkomo fa abunu entertainment industry ho yankoye tribalism sem for momo career momo free bono how our support was munya no nkomo na mudi yes enti na me twere sa ma na me san copy sa message na di din me no e woni din mu no oye den o ba be hwe message no to be hwe message no ma me reply na ade adanche say mama ba na no mu ni say me won platform so nti a o mo ye sa video no timini ne kasa ye be frɛ no ne kasa phone so almost getting to 1 hour no so be delete video no no delete video no tinyamia ni no kure ni Sabato a delete video no yes ono kwa no hu se wo ne nipa no obi platform so no mu se sa wo ho de na so no so so the same person na we dia nipa wo ye host no say ye hwan mama ba no ye obi ono so ondo so obase ntom ko we so live so what you say no ni dire but Sabato delete video no omo afa video no so reaction so no na me ka no omo follow nkomo na mu di no ni image na wo platform no so bi no obi ani mu nkomo ani yedi nkomo ani yedi ane se wo bono na da so be music and be acting na I just so person yes stand kwa na just obe kumase ana konkana because aha na munya support nti omo so mpeja omo no omo support mu sana community the last time we did nkomo ka no mini da bia nkomo we mi di mini denti a dada ni bia no bia nka ho so obi wo ha ne wo befu a
enke okra okro mu for no so nkomo mu fu because omo na support no wani abro omo so na enti ha na wo say sisters mienu bi abasom yesi ba ko de confilab na ba ko ne de minim ne dini no ono so de say maxi ono de minim ne dini no ase video bi a me bro say ye TikTok wa users for nyina ye bi users na da so bi o ye user 1 2 3 papa na send your sister na si di matem no wo ho on for video e chese wakasa asem na no nyina so ne mfa mba hyew ne yenkwa yentwi wani ne pachaw Atadwe on free breakum bia wo freedom a omo pa asem na hyew papa areho the American say o de me nam say what even Dr. Like gra ntime nhwe say me say nipa na ono no e kasa no oni evidence na make Papa, I don't tell some na make say. Yes, they say. Who said they say? Yes, why they say? They all say you no kula delete video no. What did they make? They only say you no. Mistakenly no ko post here. Ono ko kan yakwa esa video. About delete video no. Enti no. Na de enti mu am won chen no. Papa, ada na mo frɛ sabato mi say sabato ada na video a wo ye na ya fa ye bi no. Wa delete. Me dey kakra me so make ka che me nwa we live we no say. Ewi ase no. Asem na to a wo fa afutuo wo mu no. Now we making some corrections be. Yeah. Akwa say wa ko school na ma assignment na wati. No say we say koye correction. Yeah. Make catch me ata. Right now you nyina fe na eba. And you know how this industry is. What I say. Yes. Ade ya no say wo bre na wo do mfifire pe ba bia wo bedru na enkomo ketu abi. De ya na ya no asem no beba. Who no you be dim millions of people. Yeah. Who won't try so obey explain yourself. Now very for crowd one person was asem bedru anymore. Fantastic. But what I say? Fantastic. Papa me wan say. Atama nunsi. Me ba nua fa che. Obe mama de na kamti. O de maxi wi. Na futu we de hia me. Obi timi ka say maxi un TikTok ba un pese. TikTok na ye ba bi e ho ye krobia ni age pa. One hwe abi timi ka say me hwa ade o just a second me free. Boko akoka ho. Na futu kakra me de mama me nua no say right now our numbers. Ya won komo bia obedi about saa de asiesisi ana it should be a team ya won komo bi kura ye nino up kese bi so saa wo kura that time nanka bitumi agina ase no watie bi no wa for bia point because right now no numbers o so ono no ne guy na start da bi okoto live no no course bi wan ko start live no say me ko no scrolling no mo ka omugu so omudi nkomo no enti wo na me efi na akro mesre me nua no. Okay. Platform bia onim se obekọ so a. Ebekọ akofa nkomo se yaba no. Onyini ho film. Fantastic. Me say no because right now no numbers no. Moment abekọ akogina no followers nso betie de wo ka. Be offend o. Ebi ni se wo call ya wo kire wo adwen. Say ye bona sem na wo ka. It should be on different platform. Ubetimi akoye de wo pa bia. Say na nya mama ba ne platform so na o. Mama ba na oni so oba so no. Ususu be ka wa asem different. Ono so na o say enam ya bono bata no ba so no be kan den ono kro bae no nkomo a na ye di a meme firi so no eno abi no no so e beka afa ho ono kro wa mo asante papa me pa choti ase ba sa ata no se na kana me nua ni gina live na se eno ye say okay baby Atadwe me went ma me ntie nkomo ni bia me ntwa wa no no onim se be kosa so sister no be say be blame me blame Atadwe me dia ni ya futu yes next time no me blame no me pese me kama nipa nyina because you say me ne yase me ni ninja adwuma ye enti me pese me manipa hu say me nua no me ne nam no sabi ye nkraba etu ye hofo that is it and mint na say Atadwe mbra me platform ana me ne ni be ye adwuma na ya beka site Asante and no me pese mo issue that word na say offer a year clean up na ye ko manhia me ne Atadwe ne kura player na ye kura manhia himfio and me say mo ntimi nya sa kura me pese mo ha mo kura and no nkomo na me ni di no because they say fan say unim de ekoso sesei enti no obeda wo so because you know the reason why you are in Kumasi the tennis ye pa obi a chew exactly ye gina ha ne pa obi a chew obi a sa Atadwe akasa tie obi a obi a onfa nche no na me nso menim se Atadwe entimi nya sa Atadwe onam no ye wo mpanyimfo a ohye wo mase ontimi nya sa de no ensa nko ne mpanyimfo ne ensa nko na ntibi me ko ye sa akra me mfre no kwa ne nkomo no what you say anytime I tisa na me am Atadwe ntimi nya sa it is almost maxi eni Atadwe enya adwuma bi adenti na wo say basa me kora me no me ya Asante ni e na oye bunu ni no odi Asante fa de e kora ne say yesrem nipa no o kan asem no say o video bi a o gba ma nipa nyina hu say na Atadwe ka
anu so na edi wo no nya no na eya no abo bi beka wana nanu ba bia nipa bese wa koduru wontimi nsa no tindiri hoda o se na manfo beti wo ka menya akọ na nipa na ka se otika mu osunyan na ote se driver ni e wo twika na nipa sin edi nkomo se sese na Atadwe akoka na oka sa ade ase wanya de because Asante for na page out ti de internet so ko di Asante person yaka de o sie so de ko ni fie so nka santia obi a santia bia it's a lie, it's a fallacy nti won papa nti na ye starting nkomo no me ma me de ni nyina ye se ye ma no fo nkyire mu bebre because edin so be convince we be this time e ya chew pa Atadwe pacho eno ano no minua se wo kan yo se wa kan minimum se wa kan mpanyifo fa nche wanka but a false allegation we are content nti nipa was starting or say because among for so ahwe na say how otin me pacho e fie a otim no oti hen kuma se anya aya na ate anya Asante ni fie no ha o de ka bibi che o ye nto ye yes mo pacho ne enko de American ina se mepa Ghana fo ina achew biao na mapa obi a sabi osusu se maka seti ana so achew cancel mepa mpanyimfo nyina achew na mapa Asante council so achew di asi no menka ye na mom obi ho kire na ba kire me na ma we nyina dan ekoso ti mesere mpanyimfo se maka seti bia nya akora wiemfo ba minnim nyansa mpanyimfo mfa mbɔ ne nkyem na biso ansi biem mo ya mi shira nananom demiti maka esa se nisu tata za Atadwe ntimi nye de enye saade no esa na nisu tata no otimi enye saade no besramo mo fanche no YouTube ye videos ya twa nyina ase ya comment mo bia ma ne se mo mfa menya adwuma biem ene de esramo nusa Atadwe akra no wabre Atadwe adwuma atiase wabre intino unity no wose yepema ye nyina yo sure no discrimination no stigmatization ni bibia unity ni yepe Atadwe wabre na kaka abeduse mesramo mo de mo fancha no why mo fancha no na ontimi nyesa bako ontimi nyesa bako like onze omo say ma woni ni ntwa video na yesre omo mienu na kra nkra no be omo do no is about Atadwe nkra de this is what nature gave me. Yeah. I will never lie to you. Me videos pa. The nature dem a me na wunim. Ye ba ofa na ase no. Me na me di Atadwe achi wo UGC. Atadwe ba ya nche na ofa so de me ba enti me ne me mienu no. Yeah. So won ade bi ya me ya. Of late no ya meet ase e be ya bibia bomu da. Na nsia na me ne nyina frefre ye ho. Once you start your content, you need 2 months crowd. Yeah, and I'm gonna say click and near my koye. Me who no sa. What you say? I know you are musumu ye mu bibi. Me ano what you say? Ebuno ni Asante nyina moja kro na me twa osisi a moja beba. Nsu twa me moja beba. Na mmom komotenten de e de asemba eno ane mafutu amatumi. Mama yenja isa de. Yenja bibia ma. Ebe haye say content kwa de. Enchirima ye de ne ha me. Say esa we da order da ye nchiri me. Yeah, we also support. Mo support to o mo keke. Esemo. Mo amowo sabunu ni o Asante ni o nkrani o. They need support. Yen support o. Yesi baby anjewa. Baby Joe. Atadwe say oye kuma wood. Ese kuma wood no twa nya bunu wood. Oya Atadwe the ash bunu face. Asante Atadwe the ash bunu face. Because ontwa bunu wood. Ontwa kuma wood. Nti yesremo. My me yenye bibi ma. Ma na duane kakra ekona no so. Na me be me nim chiapa ni su na nwa ni mikele we. Yeso ga be release EP bra ye nya release o. Ye be enti ye release baby no Friday. Baby number. Na baby nyom no so anu kwa shikra. Na baby no. One release anu mo. Mini ni pa me kire baby na ase a kire mu kakra bi. E small time. Oh okay. Some you ya we no nim. O wonim dia no. Ba na onim atwero. Enyo no. Start so go to be no. Me tina se dinam so no. Akwara mo engineers no mo ye ne nwom no. Asa me so me ko ka university kakra. Eti level 100 for bro for na me tina ase ya. Eti na nsa we the baby na o ye lyrics start baby no. Wo dey have bro for na start baby no. No man start. Na so ofa ho fans. Wo so enwom na hate. Of course school na school be hwe na G center ko ni sizo be sizo. And you be no be to me custodian. How you say? On Sunday enwom na ma me am say Atadwe na wanwom e wo ho na.
Ede ba ko no so ede na what ye ne nnwom ayi ko ya won ti bono ba ko kura wo ni mu na aye ko ya no ede ba o send baby na baby na say Nigeria vibe mama capella I'm a piano be Mr. wasi mood ni nyama na capella yanko bim obeto oh yanko baby yanko Atadwe ashbuno face yanko Atadwe ashbuno face abuso afofi na ko di ni Atadwe ashbuno face ese wa de kwaku ajeku ndi ko ya ai Asante di ba ko ya ashbuno face what abuso afo na di bia esele na meti ase mo fanche me nuano mo fanche no mo fanche ye why timi nyesa odi Atadwe timi ka se nti obia ese mpaya me bone se nka mbra panyini sabato ebesanya ye video obeye wa nya kra ya pacho ya pacho komene ne kasa asenka Baluchis sisters na omono aye reactions afa me hono okay oni omon kasa nanka obia delete video na ana omon samra kwa meye se I think so video ya wa ye na eko no eno so be so bibia banifo so betie de ye kan what ya mo amosen obi ni nje adwuma ye nyina esremo Atadwe ntibi nkasa ntia obia o de mo kra mo kan hu se mu hu video obia wo kasa so nti to say atisem obi na agi ano akwakosi bone nti no yesremo mo fa nche e say no nyame nshira industry boys ni nyina okay na nyame nshira ye manager Castro na me ankasa me boss Dr. Laiki issue ni bae no omo nyina afre me ama yegusu aye di nkomo ne ye nkwanya ye be faso aye be kra nyam out unye untibi nyesa na da bi o papa je me bisa se sa ofa ho no jibi fo atena ho da na David like kwa no ntwe ma ye woni nyansa atena ho da me pato ati da me je ona se na nti ofa behwe se Atadwe nyi sa de we nyina na se kra ni woni na ye adwuma na nse da bia onya na se Atadwe ntimi nyesa ya tisem me mu yam na Atadwe we ono se papa na so send video na o ka sa na yemfa nya content ma manfo ni ense ma no eso video bi ene o yesa support no here yeah o support no oye videos a mo man nko ne nyomo enko mo show videos Moxie life na se na me hwa na ni amba ho obi frame na nipa no so oba life na se na obi atwere se onim ba bi a me meti no mu ni ndua omo de be ye me BBNC obi na ba life na so kra no frame me hu ya me na man read sa comment no o kan location nyina o so o after you or like what to our so area ho na out na so be careful of your says BBNC onye hwe nipa kro no on copy video Atadwe akase tia obi on say no na ama na aboni hu no no mo obi ankwanko ye ni because woni pay ya wa throw ya o de ahye ni mu so obi di no akikra ko ye be kwa report to police station ato na because that just empty because ye nika pragia ya na yefro mo ba kwa pragia driver bi kura fire no de ni ko hyenwure mu a enti sa asem aba mesre Ghana ban yesre no comedians for no omutwa enso ya kabi omutwa ye nurses ne doctors sesen mama kasa na aban beti mesre yense nkwa yifo no ye ti se doctors o muje nkwa mo fe ntu payroll so ate okay be mena osibiribi Ghana ban prekese ja medo fiti koti ahụ aje afiem obi ankan na de meka edin se obe manipa sabi ne wura ahụ asere enti ye ne ye tu ye ho ase osi e begimi no aban se 20 cedis kra na de be mena otwi bi e beje be mena aban odi hu dwuma ba e bia wo nu wunye anya creativity na sem na me kira aban se Jini ya jimi fi kwa me kroma penso yi acting unit ni me dream say nyina ya she that kind of eno na me che brofo no also me can brofo sem also me can brofo sem no I'm not talking about the industry me say comedians it's okay continue right be ma ba je onye ne tie Yesu fire wate se si etie nyame adom se nka Atadwe ye wo vetia enka di traffic nkwe be wuro ene glassy pragia kura binim ene pragia so ba wunya sawa ba aboabofo de ya tapoli ne kura sa ate minuanum kumase fo ene minuanum bunu ini Atadwe asa kan no mmandu aban na aban to ka mai esrem inia wo bibi abeka cha aban ka bibi cha aban na bi agura aban obefa o aban ya fa so hwemani na medical mesrew
comedians no me bo bi vet de obetimi ato ya no su kuma se comedians class ya be 72 pe enti abant mi eto car vet na papa je yusuka be o say me yusuka won so nam form e na o case bebrebe o dey antret o se me ni obi ani asem se na se o metesi ya ka se bebo wan ka se bebo me oni ayi issue yi me ni wan ayi ya ayi de ayi be ya o wo baje wo ba ya se nkofo aja o so mo se abo ato wo no na ye be obi busam ne me se Atadwe anya issue ye ba papa je wo amna bo se hwan na wo jane ka ma ko se jata obi wo bo ko amna ka bi amna sa ne ko mama mone na me se Atadwe ka se tia obi anyime na wo se me ne ba wo wa bi se ni patrimo se ma yo mo den ampa wo so wo no unya obi Atadi agbo ko aso ase wo aso ase abo na me nam de bia akuremu ho nyina ya me wo no ye be ma di agro ba adwuma mu Kenya se adwuma mu no tuwa mu hia wo no wo papa je wo de eni papa abo wa to ami ye nyina ye boa wati ase ye nyina ye boa ama ga ha be ne nti boni bi ani ho nti boni bi ani ho ya pacho bi no so magi chopper no so atu me se wa ko video bia no so betimi a kasa ye bibi na ne followers ne nkasa na omonso enti ne amasika ka Atadwe enti mi nkasa enti obi a sanso so na yeso ye makwan se me musa Atadwe ko yes akra me me fa fon kra ma ke message asa but onti mpo nye nyina ye nipa ba support no se ye support ye nyina me ye mfantiti mu emma ba bia enti se wakasa tia obi a na bia nko ye esema mo fa nche na bia ko so Atadwe mesere no aya mo onye emotional sa Debi career ho asem no work no. Oh, debu say obi say buy na council tie na say okay, ene me so me ne nye video a. But to say ba won say unnu ne ntimi nye sa. But I one day so wudi. Star na we ye nanim sere esu ye no. Enya de o de kotena mpanyifo anim anka no be ye ommo boda. Se wunni awerho anim ade besu a. Da ho so. Okay. Na me se obi ayedi anwa mo ne kelewele. Atadwe ti wa wasini tras na me se atosi nnia. Nnia na nnia peje ni tia ni so tata. Ade ya. Sindi Asante for atem. Oh. Ndi atem. Great people Atadwe ntimi nyesa wapacha said tisa o so ntisa o ye de chopper kese e de amamo nyina mo fa nchere na bibia sa e say de aye wo ni Atadwe ne ade wo yokra na wo yokra wo yokra mazana ntimi kwa brochiro we nkra wo na de o embassy wona o distant prince mamo ko bisa ni de friend Joseph Joseph Okra tin your friend Joseph wa wi am ye de ato no na me am ikotu kwan keke he say the content no only Atadwe he say mo man back to back mo dey papa o say metena asia na me hu say teamwork and only handkerchief me janu prage anim say ye ba no wo ye no aka say ye do bedu e be ma 70 cedis e bedu o 100 cedis enti we so ra ho ntimi si ya na me ja loro first sem ne ma we say ene wa we home to charge bi obetu ya ha no tu ya e na me kro no papa me hu say teamwork ye adwuma o say me start ye me ne kwa wizi mu Fanta Black mu that time na ye wo Botan Street Quiz e de ye ko do baby fe kama enti mi nua mi akra na me pressure o enti na ha me no me ma hana che unsa Atadwe na nsen no onya active on TikTok na me so nya active sa so mi na me friend na me say atay e de ne ye hwe sa tam na me pese me ye maxi a pese o ye Atadwe ye na se fi ni company ye di twa content this time ase trimude bi o secret na make am say mo amoy mo adwe se me twa content mu tie futuo we ase mu nsa asa afa ma e bi ti se me ba mo ha yi hwade ye bi me dura nguna ga janshi na me ka wuram e de ntia o fere chese ye hu maxi ba sa time no na madam for you aye adwuma wa adumura ho na me use at S13 me nante fon kwaji ono no iPhone 6s na me de akotwo me ba na betena se am na zenda ma ya nti sa time na nibire na na ye de na mu na na ye pie no ewe ya ti ada enti no na me frɛ me nua na me se ata se ba bi obetena no ben me enti me nua ye nhi ana ye start nye bibi ya start ye nya 3 weeks kra ekopa anything think was saying ye adwuma because ye 2 every week bia ye 2 days atomo a ye de ye adwuma Wednesday Thursday bia ye personal skits a ye twa papa what you say and the sister will say so be kan and ono so ko ni page ono so post the same crew na ye me o sa Atadwe ko ni page bi o say afi ne me trigger ye videos no so be so dem no na omodi we ebem it dey say no mo mama pa mo Atadwe no
better than watch a video. Ejano de aba so me to na eba no dum na na. Some sebe. Yes, sira mu na no. Money more, every money more. Oh, when no be use F word nyina ma me nua ba bresi am. But bresi am aso me ka se DSC bia no. Onfa morning chem. Sanse me ho ansem amba ma yanko ka bia. Ka se bi otitrufu a wotini ba bi. Ko bi entimi ndi na tem. Onfa morning chem. Sanse me ma ko kan be kan no. Na me nse o e ba tampa. Maso ne kotodwem. Ni so de be chem so. Enti kan brofo na eja mo free America abrochirifo na o maso mo na bi a Germany for no. So I want you to express yourself in English, telling them you are sorry for what happened as husband. Yeah. Na omonfa obone yede. Encho. So this is the microphone. We am so the baby kakra beto. Okay, thank you very much. I'm Brit. We are comedian, when you're footballer. So what can footballers English? Killer, oh my man come from. I'm not like another door super. Just that there is a little issue outside and I can't be brave. So I go there casa for. Who better who say me? But for the said you want just and can be an usual meaning for na confess by a chopper. And I'm a man summarizing man. Hello, lovely Ghanaians. Oh, so lovely ni fere wo de ko ya. Hello, lovely Ghanaians. I'm here by Konedu Maxwell, aka Maxi Boss, straight up Tremo Etambon. We are here to plead to the Ghanaians and the Asante Council for the rumors going around. I'm innocent. I'm not accusation. My brother is really sorry for all that they says. He don't know who he say. So I'm pleading on the behalf of him so Nana Yebo. All the rumors is not true. My lovely Germany people, UK people, America people. I'm pleading. Atadwe is very sorry and innocent about the accusation. My Lord, I will plead on the behalf of the Ashanti people. Na Atadwe wajimi obedi mu atam he na obokwa akwatena. Enya ya no wote. Mesira mu enya bibia manenka. Na te se mepa mu ni. Se ne na me so me kwaka dem na ni frɛ ni amoje mepoma. Why na dem be kɔ mesira mu. Ye se praye no. Wuyi ba ko a ebu na se ye ka bom su de a eye ne ma bebre. Mesira mu me ya kani ya Asante ni. Me nua bono ni ye hia ne ye nua adwuma. Boni bi anim. No accusation. Americans, brother Charles, brother Dennis, I love you all. Thank you. Lumba, where's no we? All right, you know. Sabro no ekoye ma. And one why are there? And another person can be a manka. Why are there? Kabibi. Oh, akasa so akani. What the French nso kakra. If you so ko nka so bolo na wa na ko betimi aka French. So bolo na wa de anko betimi aka. Na ka be ka mo no. Wadanya kasa obuno de kasa ya de. Nyina atwetwe Sabro fo so he. Kabro fa bono kasa. Fabuno ne kasa ne fa pa Asante fortune. O se ma pa che odada. O de fabuno so kabi ne fa. So akasa de kabuno. Kabuno Kabuno me ukrum kasa ne fa kabi na so me de pa. Uzafo mesere na magina. Data sem no ntia ma ahonya say YouTube mo te pa. Magina still data sem na so. O kasa watwetwum dodo. Manenya botre. Data sem no. Asante kabuno na mpa che wona wakan na bunu ni. Can enter minutes ne so nti na kasa Atadwe. For the behalf of everyone. What's up, Bono? Koya. Kabuno. Mejina nananuma nemu na mapa achewo. Yeah. Ewo issue a ekoso wa bontene ho. De yese maka no ente sa but enya ba wie. But ye Bono. Oof. Na se bro for de wo de fra kakela. Brogrish. Abaje yapon.